тавре ки дар рӯзи аввали рақобатҳо дидем, рӯзи дуюм низ бо ҷазобияти корнамоӣ ва талашу муборизаи паҳлавонон ҷараён гирифт. ин ҷо низ пешгӯии ғолибон осон набуд, чаро ки ҳар кадом аз паҳлавонон бо тайёрии ҷиддӣ ва азми пирӯзӣ омада буданд. рӯзи дуюми рақобатҳо бо нерӯсанҷии ҷудокорони вазни 81 килограмм шурӯъ шуд. чун имрӯз дар тамоми қаламрави Тоҷикистон мактабҳои гӯштини ҷудо амал мекунаду паҳлавонон омода мешаванд, аз ин лиҳоз ин ҷо миёни мураббиёни ҷудо рақобатпазирӣ эҳсос мешуд. далели он имову ишора ва садо баланд кардани мураббиён аз ҳар кунҷи майдон мебошад. часпу талош ва фаъоливу иҷрои хуби усулҳо аз ҷониби ҷавонтарин иштирокчии ин мусобиқа Муҳаммад Абдуҷалилзода ба таври комилан сифатнок мушоҳида мешуд. бо вуҷуди оне ки ин ғунчаи наврустаи ҷудо қадамҳои аввали худро дар сабқати калонсолон мегузорад, ба ин нигоҳ накарда дар қатори соҳибтаҷрибаҳо роси сода гӯштин мегирифт. Иззат Худоев мураббии шинохта ҳунари ҷудоро ба ӯ омӯхтааст ва аз Муҳаммад умеди зиёд дорад. оғози рақобатҳо барои Муҳаммад Абдуҷалилзода хеле хуб шурӯъ шуд. усули дӯстдоштаи ман ки усули аз падарамон боқӣ мондааст ки бо забони ҷопонӣ сеои наге мебошад, бо ан ҳамон усул каронкаи ман мебошад, усули дӯстдоштаи ман мебошад. ҳам зиёдтар ан ҳамин усулҳоро истифода бурда ва дар ан ҳамин мусобиқа нишон дода тавонистам. бо вуҷуди оне ки дар вазни 81 килограмм паҳлавонони шинохта ба мисли Ҳақназар Назаров, Акмал Муродов, Оламафрӯз Абдурахмонов ширкат надоштанд, вале қуввозмоиҳо ҷолибу диданӣ гузашт. пешорӯи Муҳаммад Абдуҷалилзода дар марҳилаи чорякниҳоӣ рақиби хеле пурқуввату таҷрибадор Саид Мухтор Расулов баромад. чун Саид Мухтор муддаи асосӣ дар ин вазн дониста мешуд, барои дилхоҳ иштирокчӣ рақобат бо ӯ сахту сангин буд. барои Муҳаммад низ имкон даст надод то рақибро мағлуб кунад. бо ду вазари ба дастовардаи худ Саид Мухтор Расулов ба даври ниманиҳоӣ баромаду Муҳаммад Абдуҷалилзода бошад, бо ашки чашм тарки майдон кард. аммо ин охири кор набуд, зеро Муҳаммади наврас имкон дошт ки дар вохирҳои тасаллубахш нерӯсанҷӣ кунад. ҳамин тавр шонси доштаашро хуб истифода карду медали биринҷиро аз дасти Амирҳамза Исломов гирифт. غالبیت با عبدالجلیل محمدجان داده می شود. برای من خیلی خاطره‌های خوب باقی میماند بعد این مسابقات، چون که من اولین بار میباشد که در مسابقات بین کلانسالان اشتراک میکنم و به مدال نیز نماندم و با استادمان کوشش میکنیم من همان خطاگاهی که در اینجا من خطا کردم و مغلوب گشتم در یک دور آنها را اصلاح کرده نصیب باشد در آینده نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از جمهوری ما پرچم عزیز دولتمان را بلند برداریم. محمد از سببی که خوب فعال میکند در تمرین ها با برتری چخیلی که میگویند تکنیچنی اتاکا حریفای خود را مغلوب کرد. با رسولوف سای مختار که اون پهلوان خوبی تاجیکستان است خیلی با اون اولی قوتش نمیرسد و خیلی قوازمایی نصب کرد و از این عبدالجلیل محمد از این شاگرد خودم خیلی امید کلان دارم که در مسابقه بیرون از جمهوری تاجیکستان پرچمبردار تاجیکستان می شود. خسرو علمов шаҳри ваҳдатро намояндагӣ мекунад. чун падару бобояш рӯи майдонҳои гӯшӣ нерӯсанҷӣ мекарданд, ӯ низ хост сулолаи паҳлавониро дар ин оила идома диҳад. мо борҳо рақобатҳои Хусравро дар гӯштинҳои наврӯзӣ ва мусобиқоти гуногун мушоҳида кардем. имрӯз низ барои касби мақоми ифтихорӣ омадааст. чун агар ба майдондории ин паҳлавон назар кунем, касбияту иҷрои хуби усулҳо дар равиши кори ӯ ба назар мерасид. то ба даври ниманиҳоӣ бидуни мушкилӣ рақибонро мағлуб кард. аммо муқобили Саид Мухтор Расулови ботаҷриба ки маълум буд
мақоми аввалро ба касе додани нест, хусрав дар даври ниманиҳоӣ ба таври кофӣ натавонист ки ҳунари худро нишон диҳад. баъд аз кашмокашии зиёд дар майдон, довар ба Хусрав огоҳии сеюмро доду аз майдон хориҷаш кард. Саймухтор бошад ба финал роҳ ёфт. Аммо Хусрав Аламов дар рақобат барои медали дуюми биринҷӣ Расул Саидовро шикаст доду аз ин мусобиқа дасти холӣ барнагашт. من در شهر وحدت با تحت مربی استادم شاقلوف سهراب تمرین‌های خود را به راه ماندم. حریف من سیمختار خیلی حریف پرقوت است. در چندین مسابقه با او گوشه گرفتم. خیلی نصیب نبود است که من در این مسابقه جای اول بگیرم. جای سوم بهترین انشالله. همه در آینده انشالله کوشش میکنیم که جای اول سازنده شوم. ҳамроз Раҷабов аз тими Комроншоҳи Усопириён аст. ӯ вилояти Суғдро намояндагӣ мекунад. Дар ҳар қуввозмоҳиҳои ҳамроз касбияти баланд дида мешуд. Дар чемпионати ҷудои Тоҷикистон соли 2020 ҳамроз соҳиби нишони биринҷӣ гардида буд. ки ин мусобиқа низ барояш муҳимияти калон дорад, зеро ӯ мехоҳад дар ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар дар сабқатҳои байналмилалии худро санҷад. вохири ниҳоӣ вазни 81 килограмм хеле диданӣ ҷараён гирифт, чаро ки ду ҷудокори соҳибтаҷриба Саймухтор Расулов ва Ҳамроз Раҷабов ҷазобияти ҷудоро нишон доданд. чун дар раванди қуввозмоҳиҳо Ҳамроз дар ҳолати асайкоме қарор гирифт, дигар натавонист ки худро аз чанголи Саймухтор халос кунад ва бо имтиёзи ипон мағлуб шуда мақоми дуюми мусобиқаро соҳиб гардид. машқҳои мо хеле машқҳои дастаҷамӣ моҳи декабр баргузор гардид то моҳи январ хеле хуб буд ва ин варзиш аст. дар ҷудо ҳеҷ кас фақат дар аввалин нест, балки аз ман бисёр тамрин кардаасту ин ҷудо рӯзе ғолиб мебаре, рӯзе мағлуб мешӣ. ман чуне ки тамошо кардед бо ҳарифи худ бо як иштибоҳ ба тахтабош мағлуб шудам. рӯафтода нестам. машқҳои дастаҷамӣ, машқҳои ки бо ҳамроҳии Комроншоҳи Усопириён бо устодам Ҳақназаров Соҳибназар машқу тамрин карда кӯшиш ба харҷ мекунем ки дар мусобиқаҳои берун аз кишвар, мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами азизи худам боло барем. чун баъз роғибону дӯстдорони гӯштини ҷудо ки дар толор хеле зиёд буданд, дар мавриди муҳимият ва манфиати ин гуна мусобиқаҳо пурсон шудем, онҳо аз ҳар ҷиҳат роҳандозии чунин чорабинҳоро сари вақти арзёбӣ намуданд. من امروز با مخلصی همه این برادر این جوانان که فرزندان ما هستند برای همین آنگی رو پرچم برداری دولت شوند و ملت شوند در جمهوری بر جهان برآمد کنند که فرزندی همه ما و شما باشد. سالهای پیش این خیلی ورزشگاه‌ها کم بود. مردم به دیگر جاها می‌رفتند، از خرهان، از نورآباد، از غرب، از بسیار جا می‌آمدند که با تمرین در شهر کنند. امروز این خیلی بر سردار ملت دولت ما برای جوانان این خیلی تشکیلات کرده است، این کارگاه است. همه در هر جایی که بخواهند با ورزشی مشغول شدن میتوانند. و جوانها را ما بسیار دعوت کنیم که با این کارها مشغول شوند و از سطح جمهوری ما با دیگر دولت‌ها برآمد خوب کنند، بیرق پرچم برداری دولت خودمان باشند.
комроншоҳи уступириён сайҷамол алимардонов ва ҷаҳонгир маҷидовро мо дар вазни 90 килограмм надидем, вале буданд паҳлавонони дигаре ки ба рафти қуввоозмоиҳои ин вазн ҷазобият зам мекарданд. махсусан ҳунари волои намояндаи ноҳияи ёбон комрон карликов хеле фарқкунанда буд. зиёди мухлисон ва мураббиёне ки ба ҷудо сару кор доранд комронро муддаи асосӣ барои унвони қаҳрамонӣ медонистанд. худи ӯ низ дар суҳбат бо мо иброз дошт ки аз тамринҳое ки пеш аз мусобиқа кардааст яқин аст ки ҷои аввалро ишғол мекунад. дар вохӯрии ниҳоӣ комрон бо сабруллоҳ ҳикматуллозода андари майдон шуда рақобати онҳо то ба вақти иловагӣ кашида шуд. аз ҷониби ҳарду паҳлавон ягон партофти имтиёзнок нишон дода нашуд. ғолибро танҳо огоҳиҳои пайдарҳами довар муайян кард ки ин ба суди рақиби комрон буд. як чизро бояд қайд кунем ки касбияти доварон ва тарзи ҳакамии онҳо дар мусобиқаи мазкур нигаронкунанда буд. гӯё онҳо ба худ боварӣ надоштанд, зеро аз қазовати худ кам истифода мебурданду зуд ба наворҳои такрорӣ назар мекарданд ки ин омил норозигиву баҳси зиёдро ба миён овард. қароманд нестам, хай маз ин фикри доваро буд. خلاصه همین خیر خلاصه که برو آوردن دیگه هیچی گفتن نمیتونم. خیر نصیب دست از تمرینایی که ما تیاریایی که ما دیدیم برای مسابقه 100% از خود باور داشتم که سزاوار جای اول میگردم. همون نتیجه دلخواه رو به دست نیامد. از این پس تمرین‌ها رو سخت‌تر کرده یا حرکت میکنه که سزاوار جای یکم شاید مدال طلا بگیریم. با ما از مسابقه‌های همین بسیارتر شود اشتراک کرده، یعنی تجربه و مثال ملکه خود را باز زیادتر کنیم. ҳасостарин рақобатҳоро мухлисону дӯстдорони ҷудо дар вохӯриҳои вазни 100 килограмм мушоҳида карданд. ҳарчанд нисбат ба дигар вазнҳо иштирокчиёни ин вазн камтар буд, аммо ҷолибтар сурат гирифтанд. анварзода эмомризо ва сайдамир имронов аз онҳое ба ҳисоб мерафтанд ки тамринҳои пайваста ва омодагии ҳамаҷонибаашон бенатиҷа намонд. ду медали биринҷии вазни 100 килограммро онҳо моли худ карданд. ҳамин тариқ даъвогарони асосӣ барои унвони қаҳрамонӣ дар вазни 100 килограмм мансур раҳмон ва абубакри акобир ба ҳисоб мерафтанд. ёдовар мешавем ки мансур раҳмон таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалиро дорад. ӯ дар чемпионати осиё миёни ҷавонон соҳиби медали биринҷӣ гардидааст. аз ин хотир барои абубакр ки ӯ низ то марҳилаи ниҳоӣ рақибонро пайҳам мағлуб кард, каме мушкил буд ғалаба кардан. албатта дар ин миён нақши мураббиён низ хеле бузург аст, зеро маълум мегардад ки то кадом андоза дастпарварони худро аз ҳунари ҷудо воқиф карданд. абубакри акобир аз шералӣ бозоров тамрин мегираду мансур раҳмон бошад аз фарух собиров. гуфтан мумкин аст ки инҷо рақобати ин ду мураббии соҳибтаҷриба низ ба ҳисоб мерафт. ҳамин тариқ қуввоозмоии ин ду варзишгар хеле дуру дароз идома кард. билохира аз як фурсати хуби мусоид мансур раҳмон истифода карду абубакрро ба тахтапушт афтонд ки ин ғалаба ӯро ба мақоми аввал бурд. من آرزو میکردم که همین مدال ریسپوبلیکا مسابقه جمهوری رو به گردن آویزم و مقصد خود رسیدم. من اولا منتداری خود را به استادم فاروق صابری رو میرسونم که ما چقدر زحمت‌های زیاد کشیده به این مرتبه ها نائل شدیم. ما با ابوبکر اکوبیر بسیار در مسابقه ها واخورده ایم. من طرز گوشتنی او را میدونم چگونه است و از همین حساب من او را مغلوب کردم. дар вазни сангин яъне ҷамъи 100 килограмм имрӯз кишвари моро дар сатҳи байналмилалӣ бештар Темур Раҳимов, Шакармамад Мирмамадов ва Хуршед Маҷидов намояндагӣ мекунанд ки ҳар се онҳо дар мусобиқаи мазкур ба майдон набаромаданд. шояд ба дигар паҳлавонон имкон доданд то онҳо низ маҳорати худро бисанҷанд. ҳамагӣ 9 ҷудокор барои ғолибият дар ин вазн мубориза бурданд ки нисбат ба дигар вазнҳо рақобатпазирӣ камтар эҳсос мешуд. фарёд шайховро мо бештар дар гӯштинҳои наврӯзӣ мушоҳида мекардем, аммо ин навбат дар сабқатҳои касбӣ низ
خیلی خوب درخشید. شکست دادن حریفان برای فریاد آنقدر مشکل نبود، چرا که بچه‌های دیگر از قبیل کم تجربه ها به شمار می‌رفتند که با او میدانداری کردند. خلاص مقام‌های افتخاری وزن جمعی 100 کیلوگرم را فریاد شیخوف با ابراهیم المرادوف، امید کمالوف و نکبخت‌زاده نیکروز تقسیم کردند. خیلی آزمایش عجیب بود. خیلی بچه‌های پرقوت بودند در این مسابقه. ما از این خیلی مهنت‌ها زیاد کردیم تحت استاد رسیدین رجبوف که امروز به همین جایزه رسیدیم که جای سیم که ما با حرکت میکنیم در آینده با بر زینه‌های اول هر جای گیریم. رقابت کینتر امروز بر من در حرفی دیوم بود که من در اون مغلوب شدم، نتونستم با او پیروز شوم. اشتباه از اون بود که مشق‌های ما نو مشق‌های خود رو ادامه کنیم. چندین وقت بود که ما نمی‌کردیم و از سر نو باز ما تحت استاد رسیدین رجبوف مشق ورزی کردیم. ما بسیار خوشحال هستیم که مسابقه‌های ریتینگی در جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. همه سال هم خیلی بود که کدام چمپیون در جمهوری تاجیکستان میشد، اما نفر بعد دیگر مسابقات روی خط می‌گیریم. ما بسیار خوشحالیم که چنین مسابقه‌های ریتینگی در تاجیکستان برگزار می‌شود و ما هم امکانیت داریم که بیرون از کشور رفته اشتراک کنیم. آخرین مبارزه جودوکاران در مسابقه جمهوری جودو 2021 میدانداری دختران بود که آنها در دو وزن نیروسنجی نمودند. یادآور می‌شویم که سالهای اخیر به دختران نیز امکان داده می‌شود که در قطار پسران اشتراکچی همیشگی چنین مسابقه ها باشند. سال گذشته برای اولین مرتبه آنها در چمپیونات تاجیکستان اشتراک کردند و این دومین تجربه بانوان میباشد که امیدوار کننده است. همین طریق شویده قلندرова و اهلیه مومینова مقام‌های اول را اشغال نموده همزمان در رده‌بندی داخلی خلهای لازمه را به دست آوردند. سال گذشته در جمهوری تاجیکستان چمپیونات جمهوری تاجیکستان گذشت، در آنجا هم دختران هم اشتراک کرده و سزاوار مدال‌های گوناگون شدند. من سال گذشته هم مدال طلا را به دست آوردم، امسال هم مدال طلا را به دست آوردم. میخواهم از بیرون از جمهوری تاجیکستان این خیلی مدال را به دست آورده به جمهوری تاجیکستان برگردم. با دلیل کافی میتوان گفت که مسابقه مذکور یک تکانی خوب بخشید برای آماده و سنجش جودوچیان تاجیک، زیرا اگر آنها در چنین مسابقه‌های سطح داخلی بر مقابل همدیگر رقابت کنند و اشتباه خود را اصلاح، پس از سبقت‌های بین‌المللی نتیجه به دست آوردن نیز آسان خواهد شد. غالبان جایزه‌داران مسابقه مذکور در رده‌بندی داخلی چند امتیاز را به دست آوردند تا مسابقه‌های دیگر جودو معین خواهد شد که در برنامه بعدی برایتان معلومات می‌دهیم. تا مسابقات بعدی خیر.